Convoco commissioni regionali in portuvesme. Un attobio dessa commissioni regionali vainas produzidoras in s'area industriali de portuvesme e l'Accanas po comprendi cantu sia grai sa crisi che ha distrinto custu arrogu de logu e su soffrimentu biviu de traballadoris. A pedissu convocu l'estru de su parlamenteriu de Bia Roma chi s'occupat de industria e energia e su capogruppu del SUDC Giovanni Luisu Rubiu che ha mandadu una littera a su presidente de s'organismu Luisu Lotto. Finas a unu de annus a oi, in noi ci viat unu baiettorra de obreris, vetturas, articulaus e su stabilimentu in produsi da prena. Pari passà unu seculu de in Saras, narat Rubio Tristu, vistu chi s'assisti senas in incurai a unu mortroju industriali sen acabbu. S'urtima beffa est sa scancellada dei centralis de su sulcis de su statu de essenzialidade, a coito dai puru sa bincida de sa suprainterrumpibilidade, sena chi su governu appannau fueddu. Su periculu è chi serrit un atteru circu, serra Rubiu, perdendi is tarifas pro sa competitividade e s'accabbu de sa sighida produsidora. Cronaca de Carbonia. No testa disconnottos anticircau de furai in su supermercadu Superpan de Bia Santa Caterina e in su Eurospin de Bia Dalmazia in Carbonia. Is intentos de fura funt acontessius a 40 minutos s'unu de s'atteru, sena chi nda pantavigau nudda. Comente partiat sa sirena, difattis, i fraizus si funt fuius, tote duas portas, fendi perdis arrastus issoru. Podit essi chi is telecameras de billas covint s'identidade dei furuncus. No est sa primu borta chi in zittadi acontessint fattus similis. S'urtimu aiat pertoccadu sa Buttega Bricco in Bia Roma. Regioni, deretto e studiai. S'assessoradu regionale a s'istruzione pubblica ha disparzinadu su dinai in favore des comunus sardus poi fainas de sustento a su deretto a studiare pro s'annu 2015. Su pranu de sparzinada des contributus pertoccat de faina chi sighint: assinnada de bussas de studio pro s'annu scolanu 2014-2015 fatta segundu su numeru dei residentes in ogna comunu sardu e de edadi intre 16 e 18 annus. S'assinnada de bussas de studio in favore de studiantes de scolas secundarias pro s'annu scolanu 2014-2015, fatta segundu su numeru de residentes in ogna comunu sardu e de edadi intre 11 e 18 annus. Sa frunida de liburus de studio a studiantes de sa scola secundaria pro s'annu scolanu 2015-2016, fatta segundu su numeru de residentes in ogna comunu sardu e de edadi intre 11-15 annus e 16-18 annus. S'assessoradu in prus at approbadu is indittus pro ponnere in attu governu e rendicontada de fainas e dei documentos relativus. Lingua e cultura sarda. Mario Puddu, amantioso e studioso della lingua sarda, presenta s'urtimu traballu su, un'opera monumentale imprentata de s'edittora Condaghes, po favoressi su manigio e sa sparzinada de sa lingua, comente a sinnu forti de s'identidade de su populu. 111.000 paraulas, 20.000 sinonimus, 9.000 contrarius, 12.000 espressadas e dicius, sangunaus e crosidadis, totu scrittu in mesania, sa grafia imperata de Puddu, commenta a lingua franca, proponi di accordi fuori da sardas. In custa imprenta noa su sarde promoviu foras de s'isula puru, ca una parte manna, 22.100, dei bocis e tradusia in i principali linguas europeas, franzesu, ingresu, spagnolu, italianu e tedescu. Film documentariu in Carbonia, danta fai giovi a 19 de Dognasanto e noi oras de amerì in i locali de sa Sociedade Umanitaria de sa mina manna de Serbariu in Carbonia, sa proiettada de su film documentariu su disconnotu Pagunottu, vida acrobatica de Tiberiu Murgia, de su regista sardu Sergiu Naizza. Su spettaculu de badas e promoviu de s'assoziu entis localis pro su spettaculu, paris a su Centru Servizios Culturalis Carbonia Igresias de sa Sociedade Umanitaria e de s'amministrazione comunali de Carbonia.